گەلی برای دەلال گەلی برای مسلمان خدای عالەمێ ئەمێ چەند ئاەتێکی دیسە بە هەفتوورە ببێژن di dünyayê de piştî gomelpey xwe tişt hiştin ew tişt menfietê me gelek ji wan nadin. Dême gelî Müslümana heyata dünyayê li dünyayê dimênî. Got merev çû axiretê merev îdî waris bidin nedin ew îdî dikeve destê wan de. Ji wê yekê gelî Müslümana em di wê baweriyê de ne got pey me bidin înşaallahu teala li pey me tê. Ama got nedin îşê me zor e. Lê merev li hêviya wa nehêlî. Merev pêşiya xwe bişêne gelî Müslümana. Kamêjê Xwedaya Alemê çi dibêje? Sûretê 26 ayeta 88 yewma rojeke wisa ye got roja qîyametê la yenfe'u menfiet nadê malun wela benûn. Menfietê merev nadê ne malê merev, terektorê merev, xaniyê merev û hakeza araziyê merev menfietê nadin mal. Wela benûn zaro jî menfietê me nadin. Me xilas nakin ji wê ezabê Xwedê. Me xilas nakin ji wê nerazîbûna Xwedê gelî Müslümana. Naxwe em çi bikin? İlla men etallaha bi qelbin selîm. İlla ew kesê got herê ba Xwedê bi qelbekî saxlem, bi qelbekî paqij, bi qelbekî got hîç kîna insana tê de nîne. Em her roj kîna hevdû dikin gelî Müslümana. Heseda insana dibin. Ew qelbê got pir saxlem e bi Xwedê re. Ha, ew ê got qelbê wisa temîz e ancak ew menfietê me didê. Di dünyayê de me tiştê qenc kirina, me tiştê baş kirina, hîç di qelbê me de jî kîna insana derbas dime ka ez yekî zulmê lê bikim, ka ez yekî xerabûnê pê bikim, ka ez yekî bikujim haşa. Xwedê neke. Ka ez yekî mesela malê wî bixwim, ka ez yekî işte nizam çawa bikim gelî Müslümana asla ew di qelbê me de derbas nabe. Ha qelbekî wisa paqij menfietê me didê li huzûra Xwedê. Dayetke dîte gelî Müslümana sûretê 10 ayeta 54 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. Eger got likulli nefsin zalamet çiqa nefsa got zulm kiriya, çiqa nefsa got xerabî kiriya, heqsizî kiriya, insan kuştina, xerabî kirina, naqencî kirina, bi tiştê xerab daîma muamele kirina, ma fil erdî di erdê Xwedê de leftedet bîhî. Ti tişt fidayê wî wî xilas nake. Kazê pira dib, kazê zarokê xwe xime dewsa xwe, kazê aqrebakê xwe xime dewsa xwe nîne. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ پشمانی جی فایده ناده. کنگی جی لما رأوه العذاب. وقت عذاب خودت بینه تت تجوا مخلاص ناکی. گوت دنیای ورنه بخی فدا بخی تورپیل اصلا تخلاص ناکی. مرب خلاص ناکی. مخلاص ناکی جوی عذاب خوده. وقودی بینهم بالقسط. خدای عالمی و حکم که نقمنا مدب بعدالت. asla tiştekîne ve hum la yuzlamun û Xwedê zulmê jî li me nake. Çima? Pêxember şiyandin, çima alim şiyandin dewsa wa da, ayrıyeten gelî Müslümana kitap şiyandin, pêxember şiyandin, da got ti tiştekî dîtirê ti wehmê me nemênin. Da ti em nebêjin wela tiştekî dünyayê de kesî ji me re negot. Gelî Müslümana naxwe Xwedaya Alemê ne zulmê li me re dike, edaletê dike. Ji wê yekê gelî Müslümana di sûretê şeşa de ayeta 32 da وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا hayata dünyayê ev umrê got em tê de ne. Ev zamanê got em tê de dimeşin. Ev zamanê got ji me re Xwedê teqdîr kiriya. Heke pênceha, heke çila, heke dehin, heke bîstin, heke şêşta, heke seda ew ji me re hikm kiriye.
يخشى حياته إلا لعب إلا ليستكا قال مسلمان ولهو وها ايلانجيا وقتوري دفرك ايلانجيكي وخلاص ببي oyuna كتبليجي توبي ويا باشخت نديتر او oyun خلاص ببي بهو كتبليجتي خلاص بو خلاص قال مسلمان عيني وكوي oyun ولدار الآخرة خير لبلي دار آخرته لبلي حياة آخرته خديت بجوار دهاب خيره دهاب باشا يعني مسلمان تلوا پیغمبر میزه مالک وات نبو تل ولی خودی قنجه خودی میزه نه خانی کی وات نبو حیات خودی نه داوان و جواب ده ما مانا دنیای حضرت نوح 1000 سال کردن بیش 950 سال گوری قرآنه گلی مسلمان بابی ما آدم ولا حضرت موسی 600 سال مثال بیشم وانا حمکا نمان ویج مرمینه نه بابی کا بابی کیش من مایا دنیای نه قال كيج مايا وهرنگ قال مسلمانا ناخذ دار آخرتش من الذهاب بخيرته للذين يتقون جوان كسي قو تقواليا خودي دكن دهاب باشترا يعني خوش حرامي دفدن بري خودنا تعطي خودي تقواليا خودي دكن تقوى سر هر تشتيريا برد كوري شيخ بي برد كوري ملي بي برد كوري نظام چي بي گوتني قنج بي دبي والله في حال باوي خودنا قال مسلمانا تدز بي چوا برد كوري پیغمبر آجي بيت خلاص نابي كوري شيخ آجي بيت خلاص نابي كوري ولي آجي بيت خلاص نابي ديما قال مسلمانا جواليات كبن خوليش خوليات كبن ولي ناخوا ام بينا زانبت باب وقال ونظام چه مخلاص ناكم قديم سمانا أفلا تعقلون ما قيون عقل ناقل عقل ما هي قديم سمانا أما مع عقل إخوة ناشغلين أما عقل إخوة نادنا شغل عندد ما عقل إخوة نادنا شغل عندد هي عقل ما لقولي إيه أن بلي ما دم زانا هي صدي يا دورت يا بيشا ده كافيجي %100 kullanmış bu beş kasimi. Ama aklıma telefon edet şuguli. Ama aklıma başka işte dünyayı da şuguli. Aklıma başka işte harap da şuguli. Le aklıma deriya khode da kem şuguli. Belki şuguli ama hendik şuguli. Hendik şuguli gel Müslümana. Vakaya ki rahmet kirbu Seyda ki usagot. Govya toplama لسر ترباوي قد نوا عالم قوية toplama çarpma zahzani bu. Lebolma çıkarma nizani bu. Bana goya ya Seyda afçı da god goviya toplama ma zani bu. Halal, haram, hiç ne dav ki. Çarpma zani bu. Zarar aviye dünya kuda çu perevi zani bu. كو درجه زرره كو درجه او کا زانی بو يعني تحقيق برادا محاسبه دا زانی بو لبله بولمن زانی بو ويل كبلا بي بشتيوي ويل كبلا بي مالي محمد زاروي ما بلا نبو زاروي ما نبن جدولة تيرتش وهارنغا ياج اقربارتش وأيدية تقارمجي نزاني بو يعني أو مال تشقاس حلالة تشقاس حرامة أم نزعن بينا نعم مالي خوختيكو أم درخن كاتشقا حلالة كاتشقا حرامة مثلا تعرساي كي قرتيا كاوي جي درخا تخاني كي قرتيا جي درخا تعرباي كي حقسزي لي كريا كاوي درخا كاتا ورحسيكا ظلم لكي كريا كاوي درخا وهارنگا حق و حقوق انسان هجه درها ایدی بچخاش درما بچخاش مرد مینی جوی که قد مسلمانا ام عقل خو بدنا سری خو عقل ما هيا قوام پی بشیور عقل ما هيا قوام بیا آیت خودی بکن عقل ما هيا قوام بیا حدیث پیغمبر بکن علیه الصلاة والسلام لعقل خو د دنیای دا ام نابجن نشغلن
ولا تنسى نصيبك من الدنيا مرف دنيا ده بشغله خدي نتقارش الدنيا ده والدنيا جو حرامي تدهي خدي القارشي وي حرامي وي حرامي وي حقسجي وي نقنجي ناخوا ام تبدا خداي عالمي مجريا خراب محافظة بكي بري ما بدير يا قنج إن شاء الله تعالى ونتب من أمانتي خديدا